Minsan mga karos kalangan kiyang ko chamay katin. Kot to bangin nandiyan do da wegi bakar kier mig bangan Bible study. So welcome karos yamakin touta makin katin batiko we share po aramas chikan mesuto yang kecil live rangking gak yang aleti Anyway, pantolaja mi yung kecil lesana a cup, a trabajo, try ko saya grace of God. Okay, grace of God which Kalahngan Koht. Kalahngan Koht me pakatartong kecil through Sangren Jesus Christ. Okay, so ayo try ko saya gift of the grace, the kisakisen Kalahngan, kisakis yomo. Nokotong kong yung ngoy. Okay, kisakisin morso to eternal life. Roman wanorie saksiluo. Episos usulil walu review kayo mo. Check ko sa rayo. Gift of forgiveness. Kisakisin makalan deep. Episos riyaw eulilisa ko. Gift of salvation. Kisakisin morso juk. Okay, so morso juk. Kisakisin morso juk. Kisakisen makan pan tepacaikan, kisakisen salvation komor, kisakisen komor. Gecha komor la ren Jesus. Mor sojuk mor me pachapat. Gecha komor la tepacakan makala o gecha mor pachapat. I kisakis kanma o la skilau gift of new identity. Okay, kisakisen achail mor cup. No identity. Ija palwarama. Ap me koros. Pwede chaip sapal. Maliel. Papa minang. Palwar. Abang wogla. En shape in palwarama into dueja. Ija bangan chichi la marorola. Trerela tebil mucho much. Ap tamikos kosaya. Mauro identity. Is child a wogla. Okay? Ngoy murin monaleta Christ. Ngoy men mokot. Ay baba permenso, ay no merli, ichame yasa, sangan me pit, tami ko talale. Tiyak, te panenay, te soy, de matong, so chame ko tiyo me pit ko tiyasa. Kui san zarawis chuwe weki, sa tango yan yang achapat patong. Kapakapakan me memorize, isosa, makot karong te so. Maur sojo, isosa ikin mamnaok silip, ni pongan. Mona ikan mer ko ikan metmedo amai melai bangkolaya. Okay, so yung ngoyen mo. Amurin ipsapal ke chela soyer chel serien Koht. Chela soyer tipa chaikan makalar. Chela soyer mor sojo ka child. Okay, chela an kita oi mama ke chai sa chohanki. Ke chela an kita limpak mak chai sa chohanki. Chela an kita mak mak chai sa chohanki. So ikisakis kami ko sa yayo. Okay, makom korkorome kaskulina yo gift of grace lang grace of God yora lapen ma grace of God Kalahngan Koht ayo ko saya gift of grace kisakisen Kalahngan wet kisakisen Kalahngan wet makomo yo ngoy ale sangren Jesus kisakisen more sojuk gift of eternal life gift of forgiveness, kisakisen tipachakan makalar, kisakisen salvation, kisakisen salvation to which cheban melan antip, salvation to which cheyanger and gemor. Okay, komor. O kalaslami ko sayayo, gift of new life, new identity. Merapan identity nituan Jesus amasan yan Nicodemus. Okay, uduk upukiti uduk. Baba nono rauya tiakan popod ira liseyanta ira kaibuyeti uduk kaibuyeti uduk aija uduko memia ngene naramas ngen sarawi kotlong lole ansami sapal. Okay, Jesus masani angen kaibuyeti ngen menia ngen ngenen Koht ibudi kamaurata ngenen naramaso is just a mirror. Okay, do a mom apostolsak ni tuen kuprang Koht. Pwede deep. Apan sa magchailip sapal, ngayon Koht patlong na na child more kamaurata Koht re child.
Gegartak chai koros me sapal, chai memorir nan wingkoot, megos kosayayo, nan wingkoot, chai cycle nan lang. Apu I kapakapen Jesus me uyayong me pataki yung porongko na samat magatkat nan lang. Eulaino masani ko promuyon uyaw sampato weta nan lang. Mag-chase tube sapal kapakapot sa trapang poita. Kapakapot pang yata men memorize. Apo sa trapang poita nan real life. Okay? Jesus pataki yung warongko. Samat magatkat nan lang. Renosola, iuran rabaninta samat rabanyang kon me samarail reasa. Muna yip sapalikin iwatliki yalas samat magatkat nan lang. Okay? Ngay kuwi, eutja pak ikan sonoren ba, padre, moin padre, padre kuwane. Eutja pak ikan sono. Ngay pak eutja ikan sono. Pueki ichukite rome kapangui wekong padre utupam kan. Abang William yukiti pak maklaren Koht, aban makala. So padre untanya prowi kuya samat magatkas nalang pak yesak lemao. Tupam kan ban makala. Ngay ko lawya, mo ichukos ko saya po imang kamang kororki. Igos ko saya po kachay kako to samo. Kachay kako to samo, kachay koros makatlik chay lip sapal. Okay? So ngay wiyalar samach magatkas nalang pak yesak lemao. Ipangata ko saya, abu suchuko kon may maula. Okay, suchuko kon may wuklate Koht sapeng. Iyan ki chuko kon in sutaro masak mela. Okay, kokonin deep sarwarunan maur. Okay, apan sume imuiton Jesus ay maur. Oh, yes, atame kapakapos chowe kian mamarais lang ay kapkapureyang. Kapakapo Jesus men warongko. Renosa marapanya papakila papao. Okay, murina yip sapal. Ngayon udir kapakapen songan Daddy God. Kapakapen ikakinta samay ngay pilkon me ay baba. Okay, kon ay bakbake, kon ay Mr. Tupay, po mamia Tupay pan pilkonta. Okay? So Jesus patagi ang warong koran buya kapakapo, pranyang anki samaw. Apo so jo possible, so jo wiyawi, lau ben Christ pang wiyayang rel. Saniyapan mela, pula, yasata, Kostala na lang, okay ang pagren sama, masani ang warang ko. Malde ko sili. Okay, ilahasin masan, mentinday ang rel mo. Kokoli kong rel ko lakalok. Entak, malde ko sili. Ibang ko la pagren sama yo, abang kiyang kumail sawa sa pamail. Ayan sa umarapang ko sili yo kapayata, kokolikin kuwi kalok. Okay, namaturi sa kwalo. Isak tuwalo riya isak. Chochona, masani yang railer mo, awas chukasik. Merapambil puru taja wiya, kua emangi meras chukak. Reso chukak anane, eu yang rail ngene sarawyo, me pola pongin sarawyon kako yang aramas. Okay? Asa me Jesus nan paluar, yang mumana ang padlong na naman. Ngen kaslong reja. Okay? Ito wacay king kamelele ngayon pot long ren armas kama poses, demon poses. Achay chuka kamelele mangin saraw pang pot long reche. Yan, chay konong kamelele, chay konong anane. Hallelujah. Okay? So, kami sa erkiki kapakapin sa matmot kasyanan lang, puyo ki lain wo, emasani kupromiyan wiyaw sampa. Kupromiyan wiyaw sampa tuwe chanan lang. Ariyay minda, magchay so chuip sapal, chay pang kapakapatal kapakapo kachay mela, eso cho pohita. Puyo wiyaw chanan memorize, eso cho real life, so cho wiyaw nan more. Met, kupromiyan wiyaw sampa tuwe chanan lang. Okay, puyo kya chay ngayon sarawi, puyo chay wiwi kitar masa ng Koht, puyo ki sawasan ngayon saraw lalo chay, kosa yung kitay lo, kainang yung kitay, tama ko prong Koht, udan, ko prong Koht ko nang poy tareta. Okay, takot ko prong Koht, they're more in deep, they're more in sembak,
Morin Limbak, Morin Wan Nganen Koht. Okay? Bon Sambawat. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Okay, so Iban kosayaran what the price. Okay, the price. The yawon poinon kalangano. The price of grace. Yawon poinon kalangano. Ayo kosayame. Gift is a gift. Kisakis. On kita nale. Kisakiso a free. Kisakiso on godo reta is to free. Arimi ban yobiang teran what. Okay, iban aban setorere aban motomoto iban katoke kola. Imenen motomot sansalamau bukjailen kasampalgi o morki. Okay, karaban masan akim pakatar. The price of grace yawan poinan kalangan megotki ang katailo. While the gift of grace is truly free to those in Christ, kajalakan may ipsapal, aledi kalangan no free, kisakisyo, ischukotoketa. Ay merong ay puersokin sarawi, ay wiwiya maukan so chukotoketa, kalangan no. Kalangan me koto, mischuarong, imiminan deep, kalangan no koto. Ya, kakakiat morsochuk, tipongkan ma kalar. Okay, kapanyang e patlonan wing coat, kasolar wiya men mokot, kawiya de men ponpe. Okay, chami mina sampa. A child person and memor, chabang prolaren coat. Okay, ya child identity, kisaki so koto. Child dacho halle, chay poson. Lukelongina na chay more, kolkolong ke child masan and coat. Okay? Kisaki koto a require. Poina. A poi loud. Imechabang ko sa yaran what. Okay? Or irailakan me mimarain Jesus. Kisa free. Chawdacha ale. Imechabang wawni gigi. Kasampali gigi. Puiki no way. Chanko toketa. Mamia yu songonal. Klang mia preacher ko yung batabatak nan television. Meron batabatak pichi wasa. Poranda trunal, kularen God, ewalogo, Jesus. Astro meled. Eso jabak ewe meled. Imakareta, kabanga kita kwat kama istu ipsapal, istu mor sodruk, amen. Bu ipsapal wat kikogotor en Jesus. May bansibala Jesus. Jesus masani wasao, robber and thieves. Nansonisak. Okay? Ako saya, I am the good shepherd. Oh, I am the door. Ime al. Meman me ban luslong ni ye wiapa. Me so pot long nan alwa. A deep soul robber. He's on proper man. As on patak chikan rapatatangi. Drenal golaren Koht. Ewa halogo Jesus. As chumeled. Ija alen Jesus. Imakarata chay puko. A lap. Pukchay ban wrong silly. Koht kat sampal ke membambigale. So, ako sampal ke korusia na sampawat. Karata magcha-claim magcha kon Jesus, acha monyo sa chamatawa membambigale, kacha matawa sampapon. Yang muna ipenyang kalokong tron sampapon. Puikira pong itirin oni, tikitika nani, coach likamakan. Muka sa liyong kitalme, according to the scripture, nan matuwis ako kasi I am the good shepherd. Ison sila pan sip mao. Ako kawewe o imuntitiyo may chepel pangkampichiti wasa. Para masakan ng kamkamelele miyo ko ikot. Ichar po ko chaman es chomelel. Okay? Ko chaman ye Jesus. Ayang kampera man ngoy chichar kia taro wiwiyaw po ichar po ko chaman es chomelel. Kichabanyanger puno kichabanyanger way wrongi. Muslim kan, Islam kan. Okay? Mormon, kinta Mormon kan kemolta. Apranane pil wrong. Okay, patakan Mormon ako saya Jesus, but not the real Jesus. Mabuksaraw ko sa diya. Okay? Pwede rabisyo ka na kawitin ngayon sa rawi me Bible ko saya.
a turin more me mimi bombe. Rapatapatagoy relim sarawi, rakalkalok silinan win bombe, tamara win ki aramas jojo bombe, bogi kitela kama kolokol puksarawi chaisoto kalula, wili yakap chaisoto ipsapal, bongin sarawi en got wasa. Okay, boitelenga kosele kalok. Armak chaisoto ya chai buko, ama kolokol mesapungan bam prapasali aramasen got ka. Magchay ko ng silaban sibwi. Okay? Ngayon ko say, dire na ramas kailong ganyan. Ito ka jaban gi. Bugi ay buko ko sa kosoya. Dame, masa ng got kosoya. Okay? Amo pilipil. Hansame nangklok mo kampan solar. Un momo sode. Was gilaben, de chachi gilabo. Kuda chapinga baka bang got. Main got kasaliya dame melel. Dörren patak we sleep ngitar kasaw makon te paikan kotlon lalik donyang en starawi kasalenya tame melel arko aru di sang rapa keseli a kosenjang en saraw ko ar klan non puk sarawien kom ban tiar tame melel okay chai sutonok rapa ki puk chai kosane dirme chai losa Chay ko sa nedirme i mga kame pong, okay, puinin kan sa pong. I mean, ta magchay ko rusyo kola na bottom line me tuwe cha okay, tiri naramas koskosay, tiri naramas patapatak. Okay, lil chagabil patapatak sa man rong. Okay, ma amatitude wiya songo, rapaki god. Jesus masani, seek, rapaki kapantiyar. Okay, let, apan rojita. Baki kapanale. Mga iso lang manaya puya pung cha pogeda isocho wiya mokito. Okay, isocho wiya mokitin rapaki, baki, let. Kaya mamay raw yawi what come what may. Okay, japan insunogi ban ngonki may ban rapaki utan ban tiarok. Okay, same spirit. Same spirit. Ngayon ocha. Ngayon memelel. Ngayon sarawi. Ngayon memelel. Aramasaman me bang kolukila tipokan. Pagmang tipokan ni lukurito. Ngayon sarawi sa usaya po yung tiar memelel. Arkote rin silong karapag memelelo. Ren aramasakan po kapungitar. Kapag kapungitar ngayon sarawi. Pukatanong puksarawi kan watak. Puksarawi. Kaya ko anaman. Okay, patak chochokan. Puksarawi. Nichay puksarawi. Nan pompikan. Okay? Watak. Niyan so mo kompan. Watak puweki yung kasamolo ngayon sarawi. Ngayon sarawi ban sa usay komi. Komi ban find the truth. Kompan tira da tame melel. Okay? Alright. So, the price of grace. Kapurpur lawa sa me. Ibang ko sa yeme sa ranwat. Poinan. Kalahngan no ako to ang child free, ame katarodo, ye Koht sami Jesus, apoy loud ang ra. So may bang ko sa iya, iba kapag Jesus, ayan na wow kikisakis may kito. Okay? May ko sa iya, aya sa Koht, ayan na wow ki, poang ra, kisakis apoy loud, awang kita, free. Okay, free. Chow tacha alle. Pacha poson. Ay rabil tacha pagong child. Okay, because God is about love. God is love. Okay, to fully appreciate the gift, we need to fully understand the cause. May ban wauniki ay kisakis miyale. Ayanane. Puyen wauniki kaitek may ba. Puyen wauniki kisakis me kotonya me fria. Yanane yangasa yawon poina. Yawon poina nan manda. Otalacho kitsama. Wow! Pangkanayong. Punana po ilaut. Amanda chalayo. Kakotogita chalayo. Okay? Chalayo mga putron chalayo. So, ime wasako sa kusayang. Okay? If we fully appreciate the gift, then we need to understand the price. Okay? In another word, may ban. Okay.
Mia me comment me. While there look a white toto. Nan corner with our sister go away wiki. Eh, Cooper Mac. Ginan young kawe ni sana lele silly up. Magjapan weki 1 point on the value value the to it 1 point 1 point on kisa yawana lap yawana quality apo ko tongya mayar le free yanana meto 1 point on mayar kasambalki po on my side puegia limpak yume pakatarkito a free po limpak tokia a free I was just mean mayale free Iban we kawe. Dame e freaky. Akis chukak painda. Chukak painda. Okay? Iso chukak painda. May bilbangway lo pula. Ngoy aramas te banaman. Ayin ja. Iban lo pula. Iban melana ramas. Me makilakal sang wanana ko to painda. Me limbok sang yo wanana ko to painda. It's an exchange. Okay, dami is juga kapungan na mon silangan Koht. Samao, sapolimo, koton, William Yodio kapungala. Okay, so maybe we ke me yale kisakisa free on my side. Ama katarodo, lapalan poi uya, me plani tau, lapalan poi rakodro. Cheban yak, makchais chuwaniki. Ge foolish lo kayan why magchelale songan ajala identity to is ke child wokila chelan kir mor sotuk te pachai kan makala so yime ke child halle ongira es socha free ongita e free boyanale tami yale songami papang nanai kaskudina yo okay aranwat Tangosia me ongra esota free. There is a price to pay. Mia poina, mira pine. Okay, Isra me koskosia Koht Sami Jesus. Koht Sami Jesus. Ira matawota, ira kosaneti, ira kapungata. Poina chailo. Kauno kupurota, John 3:16. For God so loved the world. Kauno poko ang child po kiso me got yung sa kapagata samba o audabagan. And love us. So jape kasaliki limpakan Koht pakeo. Chachon child messed up and love us before he gave us his son. A pakong child. Pueki kapung child ta a pakong child. Pueki child kison he. E pakong child, pueki child puptir nanti. Okay? He loves us so much. He gave us his son Jesus. He relakan me kamelela Jesus. Reso Japan mela sotuk. Rapan maur sotuk. Okay? Makita soje ipsapal. Kita memorize with scripture ka. A soja makes sense. Chasosa tam chantinda. Kucha kosoya ni matamataw. Absoja kokon, papam, limbok, poson, milale. Appreciate to the one ki. Kalahngan ki. Ay kak pakong niya ikat kito Jesus. Magarita chalte kin piti-piti-ninda iyasa. Pueki iyasa esipala asan malial. Mind. Okay? Kita chikita, kita wadliki ala kapakapakan. Still kita sosa. Kita bilip sapal, kita bil sosa otra. Chawiye sosa otra. Okay? Ngen saraw kochlo, ikot don sosa ikichel. Pechele na sola. Michela na neki taimongi. Michela na neki kapakap. Atak masanang koch. Bona sangen sarau pechai sa saja. Cha John chai lip sapal. Chai sudra automatically asame korwas. Kachela nane
aude ki child men rong men ka school ki men koirta men duela pwe I asa me complete me duela akai tek me au yau de ta torna malien ka patak wingila mau code scripture okay ap ma isutra duela tami patangi isa asa pues me chasongan papa kauno kelep Ariamangi me chasasa pa chascho maurki sasa te sapaik chaban sa chamorki okay so Roman 3:23 to 26 Roman imo me chebang watak man sangat riyesak silu Roman silu riyesak silu le riyesak wano okay Emasani for all have sinned and fall short of the glory of God. Kongkak menlawatak ni masanan bombe buikin kawewe me bisalabo kay baka praksang. For all have sinned and fall short of the glory of God. Karos viadar deep toror sang Kalahngan in Koht, being justified freely by His grace through the redemption of that is in Christ. Okay, aku cai kamakal ta. Sang chay kamakal ta sang ni Kalahngan me so poi me kutong kamakal child ta through Jesus ren Jesus whom God set forth as a proposition by His blood kauno kachkito Jesus pueki intaio and kamakal child ta through faith pueki chay person to demonstrate His righteousness kachin kasaleta sapol mapung. Because of His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. Pueki count Jesus. Akachen pokeng gitaila a pueki achay poson tame Jesus wiyao kauno sibala tibachay kan. Okay, di pakan magachay ibugiti to kair talale. To demonstrate that the present time is righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Okay? Chaman me Jesus me uya poyo. Como yo ngoy me ale, que chapung la sangnia chakamelele. Kaitek chayang katoketa. Imo katoketa, kachasuka cheta mego chapcha alle, sangnia chaposon. Kaya mumana yale, mein Gott magon te beikan. Uten sang te beikan. Gottlung lalle, so damek kauno wato lalle chail, moren Christ, wato en sarawi, Gideon God, win God, ime chail alle. Karibango sanya alle, I faith. I poson, wing God, mi merei. Uya pilipilio, kaidek, kosandin, aramas. Amen. Kaidek kosandin, uya pilipilio, individual decision. Aman kitail pamp, imendag me man me poson. Okay, John 3:16. Me man me poson, eso Japan mela apanan ke mor sojuk. Kenyang pukwana momotso sasa abo bisacho no kanana ba enyang pukwana momotso epan poson epan luke yon Jesus na nor puegi a luke yon Jesus na nor ngen sarau mi milale ngen sarau pan automatically men kamakadongi en papa God so work pasang aramas me papa God so jeep sapat o aramas man me sapat abut papa God Pues lomkier Koht maslale as chumen sansalkia toton kan monarmas lomkier maslale peik maslale kapung tipokan maslale aporieliki work pasang okay work pasang all right so emasani ni riesa kwanoa demonstrate the present time is righteousness
that he might be justified and the justifier of the one who has faith in Christ. Kaano Koht kamakali kitailda puegia chai posonla Jesus. Te tatok me uyao. Engi kamelele apukila te peikan. He came for our sin. Chaikin apalan cham-chaman. Chaikin mangain kokon me chel tipan. Ak chaikin apalan cham-chaman me kachdongi san tibo. Ar yeso chupang gosang lau kom muidong. Muidong komi te peikan. Kisan te peikan. Muidong komi te peikan. Kisan te peikan. Isuig te peikan. Okay? The price was Jesus dead on the cross. Yawan poinan ang more sojukan. Yawan poinan te bom kana kosang. Yawan poinan identity to it ang more kapan me Koht kiwi. It takes the death of Christ. Christ pola po komunyon ale. Tama komunyon ngoy alaran wat. Magarata Christ iya cha champion. Maso cho pola. Chaiban susuwar mong Koht arain. Chaiban kokon in suwar. So cho poson. Okay, so that the price was Jesus died on the cross so that justice was able to serve. Okay? Ang katita marang intrakan kredi poinan deep. Pakinta poinan deep. Okay, poinan deep ye mela. May ban so cha mela yana nakakareti intra. Okay, yana nakakareti intra. Inaukan pilkin seal. Inaukan mariaman ban wiyapanara. Inau. We can't look at Bowman, look at Boya, entire chaka, seal the deal. Okay, yeah, in no me, Jesus Masani, in Jao, in Tani no cup, Kauno cup we, Sapulma ino on T Corusia, Mon Christ, Morin Christ. Okay, Niata donkey in Jan Christ, in Jan Mano so war, and Tatokong Aramas. Aramas nanan ko sambal. Jesus anana kachto iwiyala tuwecho como yongoy. Me puksaraw masanigi naina ramas. Iwiyala tuwecho kita. Iwiyala tuwecho kita. Iyar katwi lokolok. Ay sama Jesus kachlan lokoloko. Pwegi awulwulian como yongoy tama bang Koht ki kuwan lokolok. Ewulwulian kita kuwipon lopo. So what the pachel kan kuwipon lopo. Kon Song koros me aramasaman pangkuang kalopuala con. Okay? So, more than anything, was Jesus' experience on the cross was summarized as pain. Okay? Jeban udial te focus on jatami song ko saya the price of grace. Kajala Kalahngan. Nasun matawa. Kalahngan no, poina, pain, tayo pain, matak. Matak, me como yongoy, sotrayangon. Me como yongoy, chakosayan ni petepet puchas chukon. Okay? Tekijam matawani, ni petepet puchas chuyangon. Kon in pil micho wasao pil klang muman, lupula chas chuyang mumo. Chay watakata. Up chai posun chai kamelele me uyawi. Okay? Kokono me ko saya. Okay? Jesus experienced pain on the cross. Pain on the cross. So there were three types of pain that he felt. Emotional pain, to which kokonin wairoklan lale. Physical pain, wairoklan kalabo, balwaro, or spiritual pain. Okay? Nganeo wairakla. Okay, so the price 1 point on Kalahngan makomuyo ngoyale. Ewiyaw po lopo. Ewiyaw ne matak. So matako sangan matak silu me Jesus con. Emotional pain, physical pain, spiritual pain. Matakan emotion dueta papam wairak nan nganam feelings. Oh, please, Lord Jesus.
am kokon am papam. Okay, emotions. Lang, faith may baninda. Faith may banda. Tuji wiat atib. Mayar kapakapalaronak. Pweki ay faith in awang kot, iposan in awang kot, tipaikan koras makalar. Kalahngan ng common Jesus tipaikan koras makalar. Ngayon sinsa na mga koy. Amay ban sa tatong faith, ay tatong emotion, tuwaja ay kakon ay papang, iwe gonger kot tipayonak, and so, we got out just jar kot in an bilin sense would buy. Or may kukusilina na ay kakon papang. Ngoy mo. So ime wasako sa kusaya, emotional pain. A con, a papam, matako. Okay, a physical pain. Physical to a rawaki. Emotion, am kokon am papam, maslale mo eh. A matokla maslale. Physical pain, matakan kili. Chay watakatar na naisaya, lumisak silu. Rawaki. Okay, walk kan, walk. Marawiyayang ikawela sili physical mo. Spiritual pain duwecha. Ngene lale. Okay, chaman aramas wiyawi kita. Body, soul, spirit. Imisong kawewe. So Jesus gone complete in pain, complete in aramasamanapang kon matak. Body, palwar, soul, may maliad, babam kokon, or spirit. Okay? Niya kachla, saylakan kamor kitayla, sangatra niya kopung, sangatra niya rail. Waki seliki yang alin jokpo watoko, okay? Sangatra niya langata pon lupo. I pair those pain sailak nan matak siluwo. Ya matak porque layer en palwar na armas me ko saya. Kitaw ya wigi daw palwar uduk. Chaw ya wigi da soul. Mi kokoni papam, wakajaw yawi kita spirit. And so me Jesus say la klapo lopo, when come out kitayla, e kon mataken takasiluwat rin aramas. Arimit chitay kaskulki. Okay? So iban jab kita emotional pain. Emotional pain, the matakin kokon papam, me Christ, kachin lelang. Madur yesak wano, ay ko purma, ibang school, wawai, imenen alal de mao, pagkachailen wawniki, lobulang Christ, pagkachailen wawniki, kisakis meki yang kachail. Riyesa kuano, silisa kuano, lelemaysa kuano, mail nak melawan tingi diyo watak ni pewon pe. When can couple of will son wow. Cheban sa chokang pangaki. Cheban gan men. Yung tatokan ngayon sa rawi, aging kiyang ramas ran yoki. Aging kiyang ramas ran men ka school ki. Rankin men watak. Aramasa chami ren sa unrong ka, kapakap ki. Naing Koht ma kon tipay kan. Masanier, ak chikla mongot, kausa we chepel kan ke chailen bil. Ali di kamarain puka po yamen chailen. Miminang ko tiwo. Sap baik mama maliki. Okay? Lopo me the 1 point on Kalahngan. Makot sami Jesus. Lelang po ke chail. Maduryesak wano. Slisak wano. Lemesa kuno. Wow, that's a long reading. Po mama, chay wata ko ni pon be. Kika kela kay chay nan siya wata ko ni pon be. Porque
enka koi sana mau. Ma kapakapen ketsemenio me Jesus wia banara la piela chap. Kom na kwatak ni bombe wengak sana mau. Jesus kapakap nan ketsemeni. Eko se yayang warongo sit here while I go over there and pray. Eko se yayang raren wondu masan niya bangola ui kapakap. And he took with him. Okay, when Jesus came with them to the place called Gethsemane, and he said to the disciples, Jesus yang iyo sabon mawarongo niya rekola Gethsemane. Masan yang warongo ren, sit here while I go and pray over there. And tayang red, mondi wasakis niya bangkat law kaila sang rail. He took with them Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deep distress. Okay, sorrowful and deep distress. Tayo mo, wata Peter wana Zebedee manaka priyamano, chapta kapakap niya sorrowful doejo insensuate, niya insensuate deep distress doejo. But not loud. Eso trajan tao maing samay kranyang pangola kalopula. Wasa saya sorrowful to which keninen and ke incense with deep distress to which keninen and but not loud. Incense with loud, but not loud. Okay? Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, exceeding to a sipala incense wet pon. Magjakan kon tayo incense wet. Ama ko saya deep, solo me ko saya emotional. Okay, kakoni papam mataki mi bango saya ranwat. Laga pali bango saya sound teko. Focus on atra wasan wata ko saya mataken kokon papam wayrok me matangyo. Okay, exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Because siya yang warongo, mimi wasa, o yang iya kapaka. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, kis kaila sangara, rail me warongo mo, kaito, rail me silimano, apueki ya wayrako matak, because siya yang me silimano, kosan wasa. Stay here and watch with me. Stay here and watch with me. Mimi wasa kuari yang masamasan. Mimi wasa ko yang masamasan. He went a little further. He fall his face and pray. So chachokasinan. The mayor pana fall his face to a portrait. A popiti. A Wendy. Fall on his face and pray. Oh, my Father, if it's possible. You mean that kokono papam? Okay? If it's possible, makonong, let this cup pass me. Moitong talet and taulia. Nevertheless, not I will, but your will. Okay? Mindagbe Jesus and matak. We are kapakapania matak. A con, a palm. A kapakabalang samo. A con, a palm. Matakin tama bangola la leo. Mona we a con, a palm. So it takes emotional pain. Apapam, akakon, matak, apuya kapakap, apoy masanita, apkaitek. Nevertheless, not I will kaitek isene, ap kupromian poita. Okay, paisa ako saya. Then he came
to the disciple and found them sleeping. Nia we a way rock. Nia we a kokon papom way rock. A broto me liki ko we mamair. You find them sleeping. Okay, pokon la po pulirelmo. E bilastasang me siliman map emen liki emen cry on their shoulder. Emen renyangi masan ponangene way rocklar so chaman relian kon. And so me proto and the what? And the Lamb Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? And the Lamb Peter, David, Kasuchaka Kiania, Masamasana wa euta. Kasuchaka Kiania, Masamasana wa euta. Mimin kakela kayong katail. Magchesu jeep sapal. Magchesu jawdot kingen starawi. Che baba Jesus so petabet. So petabet. Chesu jo con. Chesu jo bomb. Dame kono bomb. Nia seilak buen kamar kachela. Oh God. Paisaka masani. Watch and pray. Unless you enter into temptation. Ako saya yung warongo. Masan. O kapaka. Pagkite pupitiyan ng kasongosong. The spirit indeed is willing. Ngeno anane. But the flesh is weak. Ngeno men kapaka. Utuka cheka bangaki. Ite sama Jesus experience remyore. Joko saya me chalukelong Jesus nana chamor. Gechela ka me Jesus likiliki yung gechelen kapaka. Gechelen yangi masamasan. Wale prapa koko seli wiye prapra. Nana chai panene nan tuna chai way nan sampawat. Yet chai pelan maskun. Yet chai sutum matok ni kokon ni papam. Masani oh my and again a second time Gariapak. He went away and prayed. Count Jesus purala pleu kapaka. Oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, may your will be done. Okay, ako saya samay. Magdahaling kalokolok wet sudaka tauliya. Laungay nim na kupromiyanan poita. Jesus mangiyer me yikarabana akachton lokolok. Akachton lokolok. William kitadio lokolok pokchelen kakolarens. Samo. Ahap chaman me aramas. Aramasan sawa. A mangiyer. Yet we a pakpaki. Mas 1 point on. Masochiw songanal. Kom kakiyang rail more. Akom temo itanyan lokolok. Paisak silu mebil kayo kain says when he came he find them asleep for their eyes were heavy. And so mebil proto. Ebil tira taragwi mamercha. Masaray ka ton mair. Chaman. Mengen South Bank literary komuyungoy and sokoras. Pagkatan toto guwia tatagan Koht. Pagkatan toto guwia kuprang Koht. Agat kiyang taylor pungom manaman and count diamond titi. And so kak chekak watak chalinda. Whoa, my young Jesus is chuban to wait a picture, me limamer, me pang. Just to go on to wait a picture. And so was such a anking in sorrow, me come young boy, anki and so what? But just such a anki. Karata mapil masoka such a bot pasang. Eu may me come young boy me more lale. Kitama more nan wing Kalahngan. Ngen sarawi katlonger lala child. Ngen sarawi such a man and Satan. Kak
Mia pung, and we were younger child, Mas Jojo, and so took a kapaka. Jesus mama sanita chelen kapaka, chelen de poptianan kasomoso. Magajay we a song kapaka, me melero so took a sora sanga jail. Magajay we a song kapaka, kuprong gorge pan we a poita, we a patiti, we a paraparala. Jesuka kamberong tail, so taran pijaba wasa. But so unfortunate. So jang en sarawre rai. Rabakbaki Jesus man. So jang en sarawre rai lan so. Aprodacha paik. Come yung oing en sarawi yet. Che mamurin sapaik. Mong Koht palilaut. Especially kachay laka mes so long. Kachay pang. Che masapohek. Che so gauti. Testament, what was testament, kabaga. Jesus, a pain emotionally. Nangineo matak. Baban mela. Abiet. We are here neck. Isa was a child. Ik young chang and Sarawi. Yet. Jesucha, we tongue in Sarawi count. Bally loud and get chase so long. Bally loud. Imakarata marketing en Sarawi, wawai, Rejail, Chai ko sayang en Sarawi, Kapki Chai kaun en Sarawi palilaut, Chai socha, Aniku wairak, me Jesus, sapal manki, pain, emotional pain. When he was on the cross, Abu Kamelele, me answer it, Chachona Kiyang Chailing en Sarawi. Pukijailenga pewedi jojo ban. Atai jojo ke baba akot. Jai jojo ke wat. Masa jaiga toton mayer so kaudi bang. Jai wangen Sarawi. Hamasani palwara el week el wet. Anganen kota inangi. Nganen kota men. Men wea kuprang Koht. So he left them. He went away and he prayed 3rd time saying the same word. Ma among yung me wasa. Ta me bang ya kapaki ki song trikan. Among yung me wasa. A totoki and matangi a wairanki momanaban koi. Tiaban nimala talong kaloko. Kareta kapakabago so tanga translate ni usongana. Baksidu ko to mong Koht and tintama tra eutra point. Because he was saying the same word the 3rd time. Kasi libakan na proto. I mean, kapaka ang Koht. Ako say the same word. I chokosay ko. Makom kakat kiwisang yatalin lokolok what. Akan pakikila apso. Okay, he tried to negotiate with God. Emangir me koton we are mo. Apuekia emotionally pain. Awairak. Okay? Awairak. Wairang kitama pang kuilo leo. Esonga nintang Koht. Makot so pampakela yudata. We have songanad. Apiatwe. Penan kate maring intra poinan deep. Intan man sutuka kamagaleta. Intan aramas bilduet intan man and so wo. Poeki deep. Itan chama makalagalen intan Christ. Niami me pon sambawat. Che watakata masani. Christ le lang song koros mo como yung oil le lang es so debata. Christ le lang song koros me como yo ngoy le lang. Kit song kan magjagan le lang apo sotra tibata. Karata iya tra me kakareti inchao po sapol ma inchao makalakal. Sapol ma inchao makalakal. Iya tra. So Jesus niya wiya lolo wasa emotion a kokoni pepam matak wairak. Proto kasilipak
Or are you still sleeping and resting? Kasilipakanta kumail pilwiya mamercho wiya kankamal. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of the sinner. Okay, kay di sa wasaw, kumban wata kata. Ibanu dia wasa, akamga kanagela, niyong bambin watak. Naneo kaspol ko kasaya me inta, Asama Christ kapagap ng Gethsemane nyo is sweat blood. Okay? Because ko say what chongay sang ki up such a blood, such a incha, such a put away kodi incha. And so with Jesus, we kapagap ng Gethsemane, wana ngongkila, wana pain, distress. What katara ko say exceedingly sorrowful. Sorrowful to which incense with. Am I exceedingly to which a loud sound incense with? I will when I sweat blood. Put a walk of karate in trap where talk and because I am a fear or agony mixed together. Fear to which a massacre or incense with niakin loud larenamas skin break. A sort of common. A sort of me what me normal. You may study kosaya. Mia lokaya yo miata. Kilin aramas can break. Kilin cell in aramas pan break. Abam putawa and dama putawa wegi. E pil kusie inta. Iwa magchabang kon ki me emotionally pain. So jojo kapagap nan mas ngalangal proto. Man mamayarcha, purala kapagap nan mas ngalangal proto. Okay, sir, my mamayarcha, kaiten. Prostrate with his face on the crown. A Wendy. A back is song out of coprayam back silu. Melau, my kak, got kiwi sangia. A sweat blood, put the war, kereti incha. Rokosayama put the war. Okay, then put the war. Clear break. Okay? Skin cells break a tapesan. Incha. Kare. Okay? Kare pueki matak or masapuek pan. Tama banguilale. Chayarap exceedingly sorrowful. Okay? Ako say my soul palingene yet. Deep sorrow. Incense what loud. Okay? So mourn akatlabon lobo. Iraila kan me yeyangi. A corner rejection. So jameyangan ke kokon me milaleo. So jameyangan ke wairok me akachkachlaleo. So jameyang aniki kapunot pa kamasa puepa. Putawa kredi incha. Matawa putawa mang kredi incha me kwat maka matang ke kamasa pueka ngom kilar agap kelongwe yang ngom kan we mayer. Ya one consens with. Ya one consens with. Puekia kon lar. Me kelep kila. Kelep kilar. Me kwat me bangamau barail. Me mayer ko. Kelep kila wairapa. Kelep kila consens with pa. Kam masa puepa. A cycloloto. A wairong ni palingene. Nana papam nana kokon a wairong kier. A poitier. Masan bombeo masani. Putawa kredi incha. Sweat. Blood. Ibanuidi wasa. Ibanuidi wasa. Lakapang watong child. Korean matakla. Mechisis wia. Kalahngan Koht. Kalahngan kiyang kami sa palimamalimbag. Kalahngan kiyang kami, your Lord, makapantipatagan. Sala ni so poy.
Semal kiniat kasaleyong komiat wiwiat maur momat kan momi. Estuarong wairok. Me pingo mugatin. God the robe ekikit. Ikapagap kiyolot mesapancha machaman. Puta womi kredi intra. Puega wairong la nang kokono papom. Nan selo kan komaur mo kombango tumya yang sampa. Mo komukelep kon. Kamatakupa. Kalahngan ang komi Jesus. Kalahngan ki ang komi yung katin baiki ang kuat sam. Katin kitungit komaur. Kom katin wiyamo. So wewe ke mes limpa. Kom limpa kongit. So wewe kirmes. Kom kasampal kengit. Kom katabang kengit. Kom ma kongit. Kapag korusya kan may yang yan antay mo. Kom katin kupuro kapeta maurang korusya. Magan rong sapal mamamasan. Wagdalat maur. Kay buya di wing Koht. En kakaunat maur wasakoros. Anso koros. Ni marang kaun Jesus. Mawiyat kaunat sang kumaur kukulata. Amen.